Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na moj YouTube kanal i pretplatite se ako želite da vidite najljepši grad na svetu, a to je Moskva. Mi se danas nalazimo na ulici Arbat. To je jedna od najpopularnijih ulica u centru Moskvi. Nalazi se između trga između Arbatskog trga i Smolenskog trga. Ima dužinu 1200 metara, nije baš velika, ali jako popularna i jako poznata, jako lepa, liči meni ponekad i na Kneza Mihajla, ali ima svoj šarm neki. Ajmo da vidimo šta ima ovdje. Prvi put ova ulica se spominje 1475. godine u letopisu. Inače, ovo mjesto je bilo boravilište za svakakve zanatlije i postoje dve teorije kako je Arbat dobio to svoje ime ili naziv. Prva teorija vuče ka reči Arba, a to je kočija, zato što se ovdje nalazili zanatlije koje su pravili ove arbe. I druga teorija je od arapske reči Arbat, koje se prevodi kao predgrađe. A mi znamo da je Moskva nije uvek bila takva kakva jeste sad. Pored svih tih kafića, ulica je puna starijih zgrada, ali nemojte da grešite, ovdje postoje i nove zgrade koje su bile sagrađene samo pre nekoliko godina. Na Arbatu ima puno dohodnih domov. Dohodni dom je zapravo zgrada sa više stanova koje su svi za izdavanje. I bogati ljudi su pravili takve zgrade, izdavali te stanove i dobijali redovno pare. I tako su zarađivali. Takve zgrade su mogli graditi ne samo neki bogati ljudi, a i neka društva koje su imali dovoljno novca za to. I do revolucije 1917. godine u Moskvi se nalazilo oko 800 takvih zgrada sa stanovima za izdavanje i to je bilo oko 40% inače stanova u Moskvi. Ulica Arbat je izgorela u požaru 1736. godine i nakon toga se ovdje počeli graditi nove zgrade i ovdje su došli da žive inteligencija i aristokrati kao što su Tolstoj, Dolgoruki i tako dalje, koji su poslije ostali ovdje. U razno doba na Arbatu su živjeli ili boravili Puškin, Gogolj, Tolstoj, Saltykov-Ščedrin, braća Aksakovi, Čehov, Blok, Andrej Bjelý. Rahmaninov je isto živio ovdje, Skrjabin je bio ovdje, Majakovski je provodio ovdje dosta vremena u kafiću Arbatsko prizemlje. Sve u svemu, Arbat nije samo teritorijalni centar, nego i intelektualni centar. U doba Sovjetskog saveza crveni su zauzeli većinu ovih zgrada koje su služili njihovim nuždama i sve to trajalo do kraja raspada Sovjetskog saveza. Ali doba Sovjetskog saveza meni se ne predstavlja naročito zanimljivom, zato što komunisti su uglavnom rušili i kvarili, a ne stvarali nešto lepo. Nakon požara 1812. godine ova ulica je bila raširena, a mi se sjećamo da 1812. godina, to je godina kad je Napoleon htio ući u Moskvu, ali da on ne bi dobio Moskvu, čitav grad je bio zapaljen i ova ulica između ostalih. I nakon tog požara ona je bila dosta proširena i ovdje počeli da se seli elita ruskog svetskog društva. To su bili Tolstije, Galicini, Šeremetjevi, Rostopčini i ostala elita ovog grada.
I od kako se ovdje počeli seliti ovi ljudi poznati, i od kako se ovdje počeli da se sele ruska elita, ova ulica dobija svoj neobičan stil. Uglavnom se ovdje grade male zgradice od 1-2 sprata sa bijel etažom, sa mezoninom. I to se može vidjeti, na primjer, ova zgrada, to su sve bili zgrade jedne porodice koje je ovdje došla i sagradila sebi kuću. Između ostalog, ovdje postoje i zgrade gdje su se nalazili stanove na izdavanje. Vidjet ćemo i njih kasnije malo. Od 80. godine ova ulica služi samo za pešake, a inače ranije ovdje su bile i konke, to su kao kočije, taksi, ne znam kako se to kaže kod vas. I ovdje je bio tramvaj, ali od 80. godine i sve do sada ovo je ulica samo za pešake. Ovdje je zabranjeno kretanje bilo kakvih mehaničkih vozila. Pored Arbata ima još neke zanimljive stvari. Na primjer, ovaj vestibil stanice Arbatskaja koji je sagrađen u obliku zvezde, crvene zvezde. Logika je jasna, mislim, mada meni ovo više liči na neki kineski hram. I isto se ovdje nalazi jako poznati bioskop koji se zove Hudожественный ili ti umetnički. On je bio otvoren 1909. godine, a već 1930. godine ovdje je bio prikazan prvi sovjetski film koji je imao zvuk. Ovaj bioskop je bio zatvoren pre par godina, sad je ponovo otvoren i samo da znate da ovdje nećete naći ni jedan noviji film. Ovdje možete vidjeti samo remek dela svetskog kinematografa, samo klasiku kinematografa. I ovdje blizu Arbata na ulici Воздвиженки se nalazi jedan mali dvorac koji je moja omiljena zgrada u Moskvi. Taj mali dvorac je pripadao Morozovu Arseniju, to je jedan moskovski milioner, neki biznismen. I on je ovaj dvorac za sebe 1895. do 1999. godine je bio sagrađen ovaj dvorac. Stil modern i neka eklektika i tako su sagradili ovaj dvorac u neomauritanskom stilu. I to je bio jedno veliko novatorstvo za moskovski stil arhitekture. Postoji istorijski fakt da je njegova majka njemu je pisala: sine, ranije samo sam ja znala da si ti budala, a sad o tome zna cela Moskva. Inače, taj Arsenij je bio jako ekscentričan i znam da je umro tako što se kladio sa svojim prijateljem da će pucati sebi u nogu i pucao je sebi u nogu i umro je od sepsisa, nažalost. Ali njegov dvorac je ostao tu i sad ovdje se održavaju neke susrete sa nekim diplomatami i tako dalje. Nažalost, ovo nije muzej i ne mogu da uđem tamo, a jako bih voljela.